Hrvatski kup košarke u kolicima Dubravka Ciliga pripao je košarkašima Zagreba koji su u dramatičnoj utakmici svladali Zadar sa 55-54. Utakmica je krenula furiozno za Zagrebaše, poveli su sa 7:0, a na kraju prve četvrtine imali su čak 20:8 plus 12. Druga četvrtina donijela je buđenje za Zadar. Nakon što u prvoj četvrtini nisu mogli realizirati lagane šuteve, u drugoj se to promijenilo. Na poluvrijeme su otišli za samo 5 koševa zaostatka uz rezultat 31-26. Treća četvrtina donijela je opet bolji Zagreb. 45-36 i plus 9 na ulazu u zadnju četvrtinu. Kada su svi u dvorani mislili da je to, da će Zagrebaši lagano doći do kupa Hrvatske u kolicima, Zadrani su rekli neće ovaj puta tako biti lagano. 3 minute i 20 sekundi prije kraja preko Perinovića došli su do svojeg prvog vodstva 52-51. Imali su plus 3, no preokret onda Zagrebaša. Dolaze do 55-54. Magdić 8,6 sekundi prije kraja promašuje oba slobodna bacanja i Zadrani su imali priliku dovesti se u situaciju za pobjedu. No, u tih 8,6 sekundi nisu uspjeli uputiti šut prema košu i novi trofej odlazi u vitrine Zagreba. Treće mjesto osvojili su košarkaši Splita slavivši Brod 86-61, a za kraj poslušajte izjave aktera finala. Imali smo kontrolu od 35 minuta skroz i vodili smo na momente i 10 razlike. Ne znam šta nam je krenulo loše, da li dekoncentracija, da li umor, jer jučer smo igrali dugo ova petvorka, danas smo igrali cijelo vrijeme petvorka, nismo mijenjali. Najvjerojatnije možda malo umor, došlo pa odmah i dekoncentracija, tako da smo nas uspjeli stići i prići. Čak i onda nam je ušla ta, kako se kaže, voda u uši, nikako nismo mogli da se saberemo, počeli smo gubiti lopte. Ali sreća naša, eto, na iskustvo, jer imamo tu igrače koji igraju po 30 godina, ja, Josip Maras, i da nas je tu izvuklo, zadovoljan sam. Čak sam više zadovoljan jer je po meni ovako slađe pobjedu dobiti nego sa 10 razlike 15 i 20, jer ovo te kad gubiš imaš izgubljenu utakmicu dobiješ. Jer ovo je meni tako još draža pobjeda, nego da smo dobili ono ko smo imali 10 razlike. Utakmica dostojna finala, kako i treba biti. Čestitke Zagrebu na osvojenoj kupu. Nama je falilo 5 sekundi koncentracije, kako se kaže, 2 zicera nismo zabili, oni su zabili, iskoristili su priliku. Vrijeme je otišlo na njihovu stranu i kraj utakmice je bio. To je to.